Alpha Mizo Production YouTube channel len tu le ngai thatu te chibai vek kule Iran US le Israelin an beiron na kalmeka US President Donald Trump chuan Iran hi tlom tuk an ni to ti in soifo ma se Iran hi an la tang thei khop maya March ni som le paruk anin dawa tanga ani som pasari na thlengin ani som pariat na he thu kan buat sai March ni som le pasari jinglam thleng po hian an missile le drone mangtein in beina an lakal pui reng theya engwangin nge heti taka Iran hi an tran thei ti te po kan ngai thla ho don ani March ni som le pasari sang ni som ni parukhi anin do tana tanga ani som pariat na ania anin do tana tanga ani som pasari na tho tan ni March ni som paruka te tin ani som le pariat na March ni som pasari jinglam thlengin in beina hi alakal renga tho tan ni khan Israel chuan Iran khopui te ran chu ral thuam chi rang mangin an beinon le a he beina hi wave thar anga soi ania khopui chung mun poimo tak afu ani Iran Red Crescent Society chuan Israel beina hian an clinic pakhat le tran puina mun relief post ati chiat thu an soya Iran chuan thlo theina le missile lo dang tu air defense an man thu Meher News Agency chuan atar langani teran chung loka hostile target mel maral thuam te chu an lo chan let thu an soi Iran sipai tha IRGC ho tu Brigadier General Ali Mohammad naini chuan tun naya an missile man te hi kumsom liam ta an siam chau alani thua soya Israel nena ni som le pahni anin dong nulama an ral thuam siam thar le changkang jok te chu an lahman mia lo thua soi bokani ma se hetiang hian soi ma se an ral thuam te hi aka chuan na mun te an nei mu mal to lo ani chuan ral thuam changkang jok te hi nei chau ma se an tan omzia om lo ve thei thawani tho tan ni khan Iran chuan Israel laili tak Central Israel bein missile tam tak aron kap chuaka he beina hian cluster munition missile pakhata tanga puak thei ral thuam te tak te tam tak in vor chuak le thei man ani awangin mun ranga chiat na athengani taidar thumvel khan Jerusalem le athang lam khopui bet semisa missile noi sarbel atlanuai maya in pakhat le lir thei pakhat missile noi hian afu ani Jerusalema Israel Parliament Knesset hungna chunga po missile noi hi atla ani Rishon LeZion le Highway 431 mun soma chiat na athlenga chung zinga mun sari chu Rishon LeZion khopui chunga ni bechimi sa hian lir theida na muna missile noi atla ka wangin lir thei engemaw zata chiani wan nei thak takin tun thleng hian thi na thleng reportero ala omlo ma sel hiam tuarero anom nual meichia kumsom thumvel me chu aliam na dewa hospital an ruayani ama hi bomsel tar an sahim na mun chunga a oma wangin athilo hlau jok ni eran soi kiriat geta siren ari ka wanga an sahim na mun pantura ba satanga achuklain kumsom ngami mi pakhat chu lir thein asua aliam na hle Jerusalema mi pakhat chuan missile noi ta a khoi palawangin akut akang bokani Yefnia apartment pakhata bomsel tara kang me chuaka mi pathumin meikhu an hiplu awangin harsatna antuara ma se he kang me chua chan hi missile nen inzomna anei le nei lo finfia alani lovani nodan Israel khopui safita missile noya tlak na muna tui eng aluang chuaka atira chuan thil la omemo chemical weapon emo ani an hlau hle a mi pui chu in khar khip turin an hril man hiala ma se tual chunga thu nei tu ten an en fian nuwa missile jet fuel ani ti an fin fia ta a la om lo ti an puang le ani Israel police le home front command chuan mi pui hmena an film khurna turan hrila missile noi sharpnel reng khoi lo tur le nei lo turin an hrila asat theya ral thuam puak lo ala om thei bok siren arik rualin an sahim na mun sel tar panhal sel turin antibokani Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan MS Now television channel nena Russia le China in
ral thuam le sipai lam thila an pui thu asoi chuaka mana tang to in tho ho na ngai tak kan nei to a tun thleng hian ala kal zela chuta chuan sipai thila tho ho na po atelani ti na soi ma se eng ang chi in nge an pui te ro asoi chiang du lo thungani report rang le intelligence mu danin heng hi anin pui dan tlang pui ani Russia hian intelligence support thil riat lok na le en thak na drone thiam na tactic lama Iran hi apui na sa hle ti ania tin Russia hian Sukhoi 35 fighter jet te po Iran hena hian apetran to bok China ero chuan langsar takaral thuam pelovin diplomatic mediation rem na zong tu le sum le pai oil leile thil dang mangin Iran hi thlop tlata amairo chu missile siam na manrua precursor le radar system lama Iran hi apui bok ni in antar langani tuna US le Israelin Iran an beina wang hian he tho ho na hi alang sar zual ta hle a Russia le China chuan heng beina te hi andem thuan soya khovel ma a Iran thawang an hau tat bokani Ukrainian President Zelensky le intelligence rang ta chuan Russia hian Iran hena hian an thil riat intelligence asset thin ni in an soya chu US based te Beinan Iran hian amang thin ni in an soibok Iran sarkar hian Ukraine President Volodymyr Zelensky laka vau khan na natak achua achan chu Zelensky an Iran ram chunga sarkar thak tumtu opposition leader abiale Israel pui atumwang ani ber March ni sompali sang ni som ni parukhan Irana Parliamentary National Security Committee huai tu Ibrahim Azizi chuan Ukraine chu Iran sarkar beitur legitimate target ani thuwa puanga Ukraine hian Israel nena drone thiam na le ral thuam ape ani chuan Iran hian UN Charter article somnga pakhat na mangin phuba ala theyani ti ina soyani hetia Iran lam an thingrim em na chan pakhat chu March ni som pathum khan Zelensky hi Paris akala Iran sa fapa exile opposition leader Reza Pahlavi nen anin muwanga di pakhata Iran sarkar chuan hei hi an ram chunga buaina chok chuak tura inrol na liam taka an ngayani tin Zelensky hian Middle East US le Israel thopui Gulf ram te nena Iran drone te lodan cha theina tur thiam na lam zirtir atum thuwa soya Ukraine sipai thiam na hi Iran drone chuan vor sahit loti chiat na tangkai le a hei hi Iran sarkar tan chuan thilpoi takani Ukraine hian kan mel mate apui ani chuan ral thuam le cyber attack mangin kan chang le tang ti ena wawani Zelensky ero chuan Iran chu Russia pui thin tu ani awangin Iran ne na chu Ukraine ne na ani thuwa soive thungani March ni som pasari sang ni som ni paruk anram huna zingdar ni vel khan Syria khopui Damascus bul naile Iraq marlam Erbil bul naya te in beina atheng ti report ani Israel thona fighter jet te chuan Iran thop group te ral thuam da khom na mun nia an riat an beya Iraka US base pakhat po suicide drone manga beit ania ma se US air defense Shiram mangin an kap thaman ni inan soi jinglama khan Houthis helho Iran thop chuan Red Sea voi ni ngot missile an kap chuak le a US Central Command CENTCOM chuan heng missile te hi tuipui chunga an lo ka chiat sak thuan soi ani hei hi Israelian Gaza le Lebanon border an beya wanga phubalak na ani thu Houthis te hian an puang bokani Lebanon le Israel in rina blue line na jinglam khan ral thuam lian artillery mga inbe ton na a omboka Hezbollah le Israel sipai chuan IDF outpost pathum vel an beya Israel lamin thona mangin an chang let ngal bokani full scale war kanti indo pui ang chia inbe na na sa ero ala thleng lova ma se mun ranga inbe na te naw target strike hi chu a thleng rengani Russia le China lambero chuan heng inbe na thleng me ka hian in sum turin an langen reng thungani
Saudi Arabia lal fapa Mohammed bin Salman MBS chuan US President Donald Trump nena Iran chu dimia lova apma ayana sazoka be chun zom zel turin thuron apeti White House official te chuan New York Times nena an soyani MBS a thuron hi Saudi lalhui King Abdullah athuron nena inang lea King Abdullah Khan Washington nena Iran chungchang soyin rulu hi sa chum sakro tin voiduai lo alo khil to thina ni MBS le UAE President Mohammed bin Zayed te chu thotan ni khan anin bia a Iranin Gulf Cooperation Council GCC ramte abe reng na hi laum takle helai bial thamwan na ti buai thayani thuan soya Iran hian chokar ni chungin missile le drone zani chuang zet Gulf ram rang lam hoi hian a kap chuak to ani Gulf ram te hian Iran hi an beilet ve ngal mai lova Iran an beilet nuwa engthil nge thleng le ang ti a so khok tur an ngai tu aloka an ram himna an ngai tu ani Iran hian an ram chunga mun poimo zualte target thar na sazoka an ron beile an hlau bokani Israel Air Force IAF chuan zan khat thil thuwa Iran khopui terana Mirabat Airport bein Iran hruai tulian tak ten an man thin thlona aircraft pakhat an ti chiati Israel sipai chuan thotan ni khan an puang ta ani he thlona hi Iran hruai tu hlui Ali Khamenei le Iran sarkar le sipai hruai tulian senior official dangten an man ber thin ani IDF statement in atarlan dan chuan he thlona hi ral thuam lak khom na konga an malak na chungchanga an jin kwal nan man thin ania Iran thural puiram dangte nena in biak po nan le thilruwa man nan man ani bok Israel sipai IDF chuan he be na hian Iran tan harsat na tam tak athen don ti an soiboka Iran hruai tu ten ramdang an thural pui te nena an in biak po na ati thuan opdona Iran sipai te in buat sai lok na le an chakna din thar le an tumna ati buai lebok Iran sarkar man ropoimo strategic asset dang pakhat ti chiat ani le ta ti inan tar langani March ni som le paruk thotan zinga Iran missile ron ka chuan noi sarpnel thren khata tangin thil hlaom chemical chuak thei ani awangin Magen David Adom MDA chuan mipui an fim khurpui hle a Israelin Iran satellite ka thak na mun pui ati chiat thu po tarlan tel ani Israel sipai intelligence unit sangkua zakwa te chuan he in do na hian na poimo tak an thok reng ani Iran ram chunga sarkar du lo na sataka apun chho zel lain Crown Prince Reza Pahlavi Iran lal masafa pa chuan immortal gods thi thailo veng tu tia ming an wa Iran sarkar do tu sleeper cell tam tak anom thu apuang chuaka hen te hi Iran ram chung mun ranga in phum ru mitlem te thurwal na cell an nia in biak po na an le ve ngai lo awangin sarkarin man khom vek harsa an ti hle an ni hian hun ram chang le signal an hak me kani Iran chung rila tanga chanchin an don danin heng sleeper cell te hian sarkar laka ding chuak turin anin pe to a tuna hian ral thuam an momo thu nei tu ten thilani Israel le US in Iran an be mek na air strike hin lo thlir renga in do na in Iran sarkar le sipai chakna engzat nge ati chiat ti an thlir ma sapotani sarkar achak lo ber lai hun perfect timing makin air strike atop huna emo sarkar abuai zwal lain malak antumani he thil hian aen tir chu Iran sarkar hian pon lama tanga be na Israel US chau ni lo ram chung ril la tang poin be na satak an ma chon don ti na ani Prince Reza Pahlavi an he thil apuang chuak hi Iran sarkar tan chuan thil hlaom tak ani nge yang ni kuma tang khan Israelin Hezbollah laka be puya thaka ma se Hezbollah hi ala chak hle a Israel marlam mi pui tanun anti buai hle ni tin missile Javel an kap chuaka kar kalta ni lai ni phei kha chuan zahni zat an kap chuaka ni Hezbollah le
Iran sipai te hi hriat pol lawila a tha ome marlam mi pui te hi bomsel tara antom chota mundang angin in buat sainan hun rei an nei velawa mundang a hi chuan minute nga atanga minute somte in buat sai na hun an nei thina ma se an ni chuan second som kwa minute khatle achan vevel chau hun an nei thin hei hi hun arei deuh nuwa phei chuan thil har sa le reom tak ani thina ni Hezbollah hian latak kap thei long range missile sang chuang le ral thuam dang sing chuang zet an la nei ani IDF chuan Lebanon simlam lu chua tumin malak na lian tak an nei meka litani lui pui chimlam zonga Hezbollah ral thuam le mun pui te ti chiat vek an tumani hei hi kum sang ni paruka Lebanon in do voi ni na nulama Israel malak na lian berani ang French President Emmanuel Macron chuan Paris in biak na nei arota Lebanon sarkar le an President Joseph Aoun point he thil hi apomani hein remna hian Israel chu Lebanon chimlama tanga in nuk dok tur le Lebanon in Israel chu ram pakhata apom theina tur kong sialani bokani Israel Foreign Minister Gideon Saar ro chuan tun nai maya Lebanon nena in biak na nei chu alaman mo thak ri lo thuwa soya Lebanon sarkar hi achak tok lova Hezbollah hi athunun theidon lo ti an ria ani Friends thuron hi atai to ma ni in nan ria ni Iran Foreign Minister Abbas Araqchi chuan ceasefire in ka hai kan dil ngai lova in biak na kan nei don lo ti in an in rin tok le thuwa soi Iran chuan an ram chunga Iran International Israel nena thok tanga anpu mi som pariat an man boka March ni som le paru thotan nia khan Dubai airport bula drone atlaka wangin kang mei achuaka tho theina thlok tur po ti to pani Saudi Arabia a drone som thum le pasari ngot an ram chung lo lut an lo kap thlabokani Dubai International Airport bun naya drone ateka wanga kang mei achu awang hian thona thlok chuak tur zong zong ti top lai lo kania fel teng pakhat achia a ma se an thel bit le theyani Fujairah Emirate Industrial Zone drone strike wanga kang mei achua thu nei tu te chuan an soi bokani Saudi Arabia chuan an ram chaklam panaron thlok lut drone somthum le pasari ngot an lo kap thlale a khoya tangaron kal nge ti ero an la soi lang lo Jaf al-Sakhar Iraq pro-Iranian group Popular Mobilization Forces PMF mun pui chu thlo theina atangin be ania mi pathumin hlia man tuarani Baghdad US embassy bula le Balat Air Base bula drone te lodan cha intercept ani bok Israel chuan Lebanon marlam South Lebanon abei renga limit ground operation Hezbollah be na ankal pui thuan soya Lebanon a hian thi an tam hle a mi zariat somnga chuang an thi to ani Iran atanga missile ron thlok chuak awangin Israel lai le Central Israel lama mei chenau panga hliama mi puita na hlom riat tir tu siren aria ma se missile hi munzola atlak awangin liam dang le thian om lovani Israelin Lebanon abeina thotan ni khan nun na chan za chu zariat somriat paruk antling to a liam tuar po sang ni za somli pakhat antling to health worker somthum pariat zet an thi to bok Iraq khothlang lam Syria nena an inrena bula kaim khua a strike khenga wangin heta hian Iran thlop tu PMF sipai pali an thia mi pathum an hliamani missile them sarnel chu Jordan khopui irbita munlia atla a naupang pakhatin hliam tle matuar bokani Strait of Hormuz Pakistan oil tanker pakhat chu him takin akal tlanga hei hian oil man atiniam hreta WTI oil man chu za apanga zatina tlaniamani US President Trump chuan in beina antana tangin Iran chunga mun sang sari chuang an beito ti soya Irana oil lak chuana mun poimo Hark Island a chuan an ral thuam le mun ma tamzok an ti chiat sak to thule oil dot pipe chau an zuwa thuwa soi US General Louis Joseph Votel chuan Iran ballistic missile nei tamzok chu
Israel le US yan anti chiat sakto ti asoya ma se drone te ero an thu ruk zung theya wangin be ala har sadeu ti atar langani European Union Ambassador James Moran chuan he in be na hi dan lova in be na illegal war of choice ani ti in Israel le US chu dema Europe ram te chu he in be na hian enroll lo turin na du ani Turkey sarkar chuan Israelin Lebanon abe na chu mi pui nuai bo tum na ti na soi sela Lebanon chu athlop tlat thu a soi bokani pop chuan chanchin bumi te chu in be na thu thar an tar lana propaganda dot the dar ani lo nan film khur tur le atwar tu mi pui te thlir na atanga chanchin ziak thin turin na cha ani President Trump chuan ram rang Strait of Hormuz sa oil la lut thin te chuan tui pui kong veng tur hian an ron zom ve vat aphuta ma se aphut te zinga Japan le Australia chuan an la du ri lawani US President Donald Trump chuan pathian ni liam ta khan Air Force One press conference an nei na Iran chungchang le voi duai lo anin beto ti asoya Iran hian in rem na nei hi an chak hlua ma se tuna an din huna in dona ti top turin an la in pe lo ni in asoi Iran huai tu te chu minun rong le rap thak le an ram ti chetu ti in na soya December sang ni som ni panga a sarkar laka lung oi lo na lan tir tu mi pui poi soi lo sing thum sang ni zat Iran sarkarin aka phum chu poya ti thua soi bok Iran mi pui te chu ral thuam nei lo awangin an sarkar laka an helngam lo po a khiat thiam thua soya sarkarin tu po an kong lo dala piang kan ka phlumang tia thu chwa an siam chu adem hle Trump chuan US le Israel tangdun Operation Epic Fury Roaring Lion chuan Iran chu asop chaw to hle ni in na soya Iran sipai chakna chu decimate ti chiat vek deuh tho ani to a drone an nei zat po amma a an nei zat atangin za a som ni chau ani to missile an nei tlem to hle a an ral thuam siam chuana drone siam na mun pui te chu in rin ni atang khan US in akap tan to ani Trump chuan amma a US le Israelin Operation Midnight Hammer an kalpui kha apoi mo hle ti asoi chuaka B2 bomber te manga Iran nuclear mun pui an be kha ti lo ni sela chuan Middle East nuclear indona athleng to anga Israel rampo ari ral to hiala arin thua soi nuclear ral thuam kha nei man sela chuan an mang nga langa Middle East le Israel kha anti siang ma se kan malak na awangin chumilaka chuan kan himani ti na soyani Iran hi tundin huna chuan ne anni to ti asoya ma se indona atop ti thuero ala puang du ri lo ni ina soi Trump patar landanin Iran sarkar hian me singthum le sang ni zet Iran sarkar du lo nalan tir tu mi pui ta chu an kap hlum to ani atia hei wang hian Trump chuan minun rong ti ena ko hialani US President Donald Trump hian NATO ram telaka alung oilo na asoya Strait of Hormuz tui pui kong pui mo tak khovelin apman ho na sat berpol hi Iranin adan pin tlatawangin a hon le theina tur konga NATO ram te hian USC an tran pui lawani chuan NATO hian malam hun chia very bad future an ma chonang ti ena wawani he tui pui kong hi khovel oil tamber kal tlang na ani awangin apin tlat chuan khovel economy in antuar na sa hle don ani Trump chuan thatopa China President Xi Jinping ne na in bu antum na po a thul hial thei ti asoya China hian an oil man za asom kwa zet chu he Strait of Hormuz kal tlang hian an la ani Trump pangai dan chuan an ma ni tran pui tu ber tui pui kong poimo ania ti chuan he tui kong himna tan hian China hian ba alave turani ati China din mun a khiat chian ma chu lo atum lo thua soibok US Treasury Secretary Scott Bessent le China Vice Premier Li Feng te chu Paris in biak na nein an buai hle a Trumpan China ato theinan kongzon an tumme kani Trump hian Iran tlom thu a soi jing khop maya ma se
helai tui pui kong pui poi mo tak mai Strait of Hormuz Iranin an la khar tlat theite hemi Iranin an khar tlat na ti top tura USin ramdang te po cha chuak ve tura a aw ruai mai hian Iran latlom lo zia le US tan po be an khir zia atar lang chiang viau ome Israel chuan Iran missile te tang hian thil thalo chemical exposure chuak thei ti vau khan na asiama Trump chuan Irana anti satellite base po anti chiat sak to ni in na soya Lebanon sarkar chuan media te chu Hezbollah te resistance dole tu chandam tu tia ko to lo turin na khila hei hian Iran thlop tu Hezbollah horin chan andu lo zia alan tirani Bahrain raba kar khatchungin Iran ta na en thatu mi pakwa zet man ania hei hian helai biala indona borua katikher le March ni somle pani khan mi pali man ania mi pa pathum le meichia pakhatan ni March ni som panga khan mi panga dang man le ania Iran sipai chak ber Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC nena Bahraina mun poimo vital site sipai mun puile hotel rang thalak le an ko ordinate an mun omna za chia thon thina pu an ni tha chiang takala thei camera high resolution le thuruk thonna software encrypt software an mang thina ni anti Bahrain hi US Navy te mun poimo takania heta hian US sipai te anom nualani Iran hian he mun pui hi February ni somni le pariat khan missile le drone mangin alo beito bok Bahrain hi Israel nena in thian thatna Abram akot siam tu anni awangin Iran hian a ho hleni en thatu te hian IRGC te kha Bahraina an ka tur an zonna an tran pui ni in sarkar chuan asoyani Iranin missile le drone an beina wangin Bahraina hian nunna chan le hliam tuar anom nual to ni Iran beina wangin fuel tank te akan pha Bahrain mi mei chepakhat le Bangladesh mi puiten missile an ka chiat noi debris awangin nunna an lo chan to bok Bahrain sarkar hian an ram mi puite chu official thu chwa chau ring tur le social media a indona thalak le video lo fak noi lo turin nam thriat tira mi paruk zet chu video the darawang hian an man to bokani Iran sarkar po aral khel khop maya Israel le US sipai te beina ana satak zelawangin ram chunga en thatu te laka na satakin ma alave meka mi zanga zet man anni to Iran police chief Ahmad Riza radana soidanin mel ma te hna thuruk pe chuak tu mi zanga zet man anni to a hetiang hian an thil tumte atar lang mun poimo ko mu tu mel ma ten an ron be tur mun target chungchang thuruk Israel le US nena pe chuak tu an pu ani thalak le video thon tu missile be na mun thala a mel ma te hna thon tu te an man khomani Reuters sina tarlan danin Israel hian tun nai hian an be dan phung thar an manga security checkpoint sipai mun pui chau nilovin kong pui le kho pui chunga sipai duty na checkpoint te chu an be tran to ni informant huai tu Iran ram chunga omngei ten thuruk an ril rin chanin he be na hi an kalpuyani Northwestern Irana mi som ni zet manan nia sipai mun pui le ralveng tu omna mun Israel nena pe chuaka pu anni Northeastern Iran lam hian be an tok tlem le a ma se economy le infrastructure kong le tui energy thuruk la khom tu mi som manan ni Lorestan province mi puite rilru ti boile sakhwa ramtana thillu haltum mi pathum man anni boka Iran sarkar revolutionary guard chuan Israel le US yan ram chunga mi pui rilru huai koi tu le en thatu te lo thural pui tu te ti in buaina siamantum ni in nan pu'a kumbulama lung oilo na lantirna protest na satak thleng to kha US le Israel te cho chwa ni in an pu tlat bokani March ni riat sang ni som ni parukhan Irana thunei tu sang ber
Assembly of Experts chuan Mustafa Khamenei chu apa Ali Khamenei thak tua tan an thlang tling ta a he thil pa a thi nuwa a fapa in a thu nei na a chang zui hi Irana chuan a voi khatna ania hei hian mipui te ru atina hle a monarchy lalram thar anga an ngai ani Mustafa hi kumsamnga paruk ania lirik sa kholama hruai tu ni ma se apa anga ayatola din mun sangero alani phalowa ma se sipai IRGC lamnen anin zamna thuk le tun nai chanchin thara Mustafa hi aliam nia tarlan ania February ni somni le pariata apa thina strike khana hiam ve a akele abana hiam anei ni in chanchin thar then khat chuan antar lang thu chua thar then khata chuan Russia enkol tura thon ani mai thei ti in anrin hlel thuan soya ma se hei hi fin fia ala omlo he be na hian anupui zara hadat adel le afanu pakhat point nunna anchan ve ni analyst te soidanin Mustafa hi apa ai point an sa khuwa hian aru zoka apa khan nuclear ral thuam man lo tur ti in sa khothu puan fatwa alo chua to a ma se Mustafa ro chuan Iran hian nuclear ral thuam anei ngei angai ni in akhia ani US le Israel hian an hruai tu thar hi in remna nei pui ain beilet an du zoka trama point Mustafa hi kan pom theilo ti in na lo sei to ani Iran mi pui ta chuan Mustafa hi IRGC papet sipai kuta mai an du a an ti kwal ti in an soi sela apa thi nu hian mi pui helna protest achwa le mai Iran sarkar hian an hlau hle ni Iran Foreign Minister Abbas Araqchi chuan ceasefire in ka hai hun rei lo te chung dai chau chu adu to lo ti asoya heng thil pathum hi aphu tlat tun hun chau ni lo pan ro manga be na hi engtika ma thengnon to lo tura intiam na nget tak US le Israel hian an nei adu a indona awanga Iran ram chiat na theng zong zonga US le Israelin poisa choi se andu hei hi president Masoud Pezeshkian appoint na lo soi to ni kha Iran dikna le chanvo khovelin pomro se ati bokani Iran hruai tu thar Mustafa Khamenei chungchanga thu chua in anglo tak takatam le a Iran sarkar IOA soi chuak tu Iraq chi chuan Mustafa chu a risel thale a thileng ki ma thunun mek ti in na soya liam anei lo thua soi boka US Defense Secretary Pete Hegseth ro chuan Mustafa chu aliama amel po mutlak lovina chevek mai thei Atlantia ani ti ina soi thung Iraq chi chuan ruai tu tam tak thi to ma se Iran sarkar chu anget hle a mi puiten an thlop tlat ni in na soya US in ground invasion leilama sipai lutir atum mani point IRGC ten ma chondan an thiam hle ti soya ni Iran hian mi pui ril ru ruai koinan le ma ni tlom na thup nan chanchin dik lo chi rang an the dar thina chung zinga an man lar zual te chu Iran sarkar thlop tu Telegram le social media a thu thang a oma Israel intelligence Mossad chuan Iran hruai tu te ha an thom thatna emo an ha an phoina kwa a te khan tracking device khoi hmuna nge an om ti hriat na khol te takte an phum ru nia pu ania Israelin Iran hruai tu te an bitum fu chat thin chan hi an taksa chunga khol a omwanga ni tin mi puite minan tuma hei hi ma ni sarkar chunga mel mathurwal pui an omti thupna na man an tumani Iran state media tasnim chuan video pakhat anti chuaka chuta chuan logong manga siam Donald Trump le Netanyahu te chu Jeffrey Epstein na file endun angin anlan tira hei hi mi puiril ruhuai koinan le huat na vordar na man ruwa ani terana khwa alo dura khwa alo nim chuan Iran media lam chuan hei hi US le Israel te khol changkang HARP HAARP manga anti ani ti in an pu'a an ril ruwa lau na tu an tumani ma se mithiam te chuan khom dan hi hetiang hian a control thei lo ti in an soi chiang le in be na a an hne na tar lang turin
video games entirnan arma thria tanga te an manga an the dar thina ni Iran media tasnim chuan US sipai zaruk samnga zet an thi thuwa tar langa ma se US Central Command chuan hei hi do tani ti an nem nget thung USS Abraham Lincoln po Iran misailin aka fu thu an soiboka ma se fiana aum chuang lo sarkar hian an chaklo na le an thiam lo na thup nan invisible enemies mel ma mu thei lo te an pu thina mi pui ril ruwa lo thon na le rin hel na tu an tumani February ni som ni pariat sang ni som ni paruka tang khan Irana internet za a som kwa pariat zet athito a mi pui tan pon lam chan chin an riat lo wangin sarkar dot soi hi an oi mai zelani New York khopui kong puya Israeli American Council buat sayen stand with the Iranian people Iranian mi pui te thlop na march nei ania he huna thok chuak Iranian le Israeli American te chu Iran ram zalen na thlopin an lungrual hleni he kong zo hi dek Hammarskjold Plaza atanga Times Square thleng nei ania kong zo tu te hian Iran flag sakai bak nei le ni Israel flag le America flag te an lek chuak hloma video a phei chuan nam rang pahnih te hian lungrual takin Israel National Anthem an salai mu tur omani Israel sipai ta chuan Iran ram chunga satellite siam na le ka thak na mun pui poimo tak an ti chiat thuan puanga IDF unit sangkwa zakwa satellite intelligence division IO chuan thotan ni khan he thil hi apuanga Israel satellite tele ramdang satellite kap thathei tura man ra siam na mun pui chu Israel hian ati chiat sakani hebe puyan thak chan ber hi van boruaka Israel thiam na le thunei na hum hal zel nan le Iranian Israel athli thlai theina ti top nana anti ani chamran uan he mun pui hi September sang ni som ni palia Iran sipai IRGC in anka chua chamran uan satellite siam na munani kaim 100 rocket he rocket hi satellite virtuanan manania ma se US le Israel chuan ICBM intercontinental ballistic missile siam na na man thei ania wangin an hlau thong le ni March niriat khan Israel sipai te chuan Iran aerospace headquarter hi an beya he mun hi Iranin nuclear ral thuam le latak kap thei missile ICBM siam na na an man an rina wangin an beya ni Israelin a hlau thon ber pakhat chu Russia le Iran in thural na hi ni sang ni som ni pahnia hayam satellite an ka chua khan Israel sipai mun poimo tele Persian Gulf mun poimo te thi thlaina nan mang ti hriatania Russian thiam na hian Iran chu mel ma thi thlai konga na satakin na puya hei hian Israel malak na po ati buai theiani June sang ni som ni panga indona athlen nu khan Iran nuclear program chu na satakin a chia a ma se December ni som ni pariat sang ni som ni panga khan Iran hian satellite pathuma rualina kap chuak le a hei hi Israel le US laka an tlom lo zia entir na anga ngayani March ni som le pathum khan Israel sipai ta chuan Tehran khopui chunga IRGC aerospace division mun dang le space warfare van boruak indona chungchang an zir chian na mun pui ber chu an beile bokani Israel chuan June sang ni som ni panga indolai khan an satellite te mangin Iran ram chung square kilometer makta duai tam tak an thi thai reng thei ti an ta langa thalak sing khat sang ni chuang an la a hei hian Israelin van boruak lama thiam na anei san zia INT rani Hamas chuan Iran hruai tu thar Supreme Leader Mustafa Khamenei nena thuruk thonin an ral thuam da thak tun an tum lo zia le Iran nena thoklat tur an ni thu an tar lang le ta a inrin niliam ta khan Hamasian thucha an lo siam to a chuta chuan Iran chu Arab ram Gulf ram te beilo turin alo ngen to ani ma se tun naya lekha an thon chua ero thil adang lam thoka ama a an thu chua kha chuan mipui hua Iranin tharum aman na konga Arab ram dang te beilo turin angena tin an ma ni ngei po Arab ram dang te beilo tur angin anin lan tirani ma se tuna chuan Iran chu mun tina tanga be pui thak turin an tur thu an soita a
hele khathona hian Hamas chuan Arab ram dang Israel ne na in rem na normalization siam to te chuna satakin an soi chezuya heng ram te hi tlom to sa an ni ti in an deu so hle yamena US sipai te thi na thlen tu Operation Epic Fury chungchang soi chuakin Arab ram dang te chu an rama sipai te po veng him zo lo ti in an musit hle Hamas chuan an ral thuam te chu eng tika ma an da thak don lo thu le Iran hruaina hnuaya Lebanon Hezbollah Yemen Houthis le Iraka an thurual pui resistance existent and trang hovin ne na thar an la chan ngei an rin thu an ta lang Israel Zionist le American telaka hian I hruaina fing tak hnuaya kan ding tlatani tin Mostaba Khamenei ne na hian lekha an thona an ziakani Israel Foreign Ministry chuan hele khathon hi smoking gun fiana thalo tak omsa ti en na soya Palestinian ten an unaw Arab ram dang te an phatsan zia fiana ani ti en atar lang Hamasin Arab ram dang te mi chaklo anga an soi chu an dem hle ni Donald Trump advisor le White House Trade Advisor Peter Navarro a report chuat hartur phek som pathuma sei chuan Iran ram laka harsat na le lau thon na thin te hi thunun emo ti re ani chuan khovel pumpuya oil man hina satakin atlom pha don ti atar lang Navarro atar lan danin Iran hian kumtam tak chung khovel oil man hi alo control to a Iran nena buaina hian oil barrel khat man po US dollar nga atanga dollar som panga inkar vela ati san pha thina ni hei hi terror premium lau thon na awanga aman anti sana ni ti ina soi Iran hian khovel oil tam takin apal tlang Strait of Hormuz ati buai thei renga chu lau thon na chu sumdong ten oil man bituk nan an pang thina ni report in atar lan dan chuan Iran lau thon na hi lak bo ani chuan oil man hi apa ngaya alet le anga barrel khat man hi dollar somruk ai point atlom le the ani tuna chuan Brent crude hi US dollar za pali le WTI hi dollar somkwa pakwa velani mek som ni le panga liam ta chung khan Iran buaina hian khovel economy a na satakin ngong alo nei to a oil man hi za apasari atanga za asom ni pakhatin alo ti sang to a kum khat chungin khovel sumlak lo hi US dollar billion za atanga US dollar billion zali somnga in alo ti niam sak to ani kum som ni le panga chungin avain US dollar trillion som chuang zet khovel economy a chiat na athen to a hei hi Germany le Japan ram economy belkhom a in atam zo kani kangai thak ta kang kha Strait of Hormuz si tuna khovel ram dang ten Iran US le Israelin anbe kan tuar na ber pakhat ania hei hi Trump chuan kan hong le thuayang tin soifo ma se tun thleng hian ala hong theilowa Iran hian ala khuwa khirtlat adu chuan India oil phurtu te po Iran hian kaltir maya tin Pakistan ta na oil phurtu te po akaltir le mai hetiang hian an du duin an la control meka Trump hian Iran chakna zong zong kan chu cheto indona ne na kan chang to ti fo ma se helai kongpoi mo ber hi an thu hnuaya an la da theilowa da atnekin ramdang te po anin do long lian te helai muna ron chek lut ve a US puya helai Strait of Hormuz si hon ani le theina na thokho turin ange na ma sengin ramdang hian an la du mang thlat lova hetiang ani awang hian US yan ain soi angin Iran hi kan ne to tingot ma se an la ne lo ti chu hei po hian atar lang chiang hle Iran hi an trang thei khop maya eng chen nge an tran theyang ti po soi thei ani lo tuna hian eng angral thuam nge an la neya eng angin nge an la chet chua thei ti po hi soi thei alani chuang lovani Friday VLC ma thuziak ngai thak chun zamila Iranian dai rei turin eng tin nge abe US Israelian Pirik victory an changdonem IDF thupuang tu Brigadier General Efidefrin chuan Iran war chuan kar thum dang tal ala o theini ina soi hun bituk an nei lo thule kar thum IRA cheta tul point ruwa man na an nei savek thuwa soibok
Trump chuan Hormuz Strait po on thua yani do ne ti in ram rang te chu Hormuz lama in do long tira he long kong pui mo tak hon ani theina na malave turina beisei ba se friendsin Hormuz Strait in do long atir lut don nia report to chu tiang tumna anla nei lo thuan chwa Greece Japan le Germany po chuti bok China point atir mel lo viau heti lai hian Qatar atanga lo chuak LPG phur long sivalik chuan March ni som le paruk lai lam dar nga India huna khan Mundra port alo thlengta LPG phur tho Nanda Devi po vo in March ni som le pasari hian Kanla port athlen be se ani UAE atanga Murban crude oil ton singriat le sang khat vel phur jak latki long point March ni som le pasari voin hian Mundra port athlen vele rin ani Murban crude oil hi a quality athaviau Iran hian avatlin reive IRGC te chuan an supreme leader thar aladam thu puangin an lapor le invauna an chak chuak deuh reng mai engtin chia nge Iran hi Israel US beitnara thlak tak survive tura alawin buat sai le decentralized mosaic defense DMD man lain Persia le Egypt panin dowa chuta chuan maktak main Persian hovin ral matonga zo te an chuat reuh mai engemo zo te chuan in do na an ti ve ang le sakai ta chuni se thuran Egyptian ho chuan zo te chu ran thiang hlima an ngaya ti na tan hlau an pathianin a hrem dona an ngai zo te ti nat lo an tumlu tup na lama Egyptian ho chu an che tha theilowa an tlom heta tanga langchu mel ma te chaklo na lai riat chian poimo zia ani University of Kent UK atanga doctorate nei Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi chuan Iranin kumsom ni vel zet chu US tel to na indona azir chian thuwa soi an mel ma te an riat chian na atangin Iran hian an supreme leader athi po a tal boilo turin decentralized mosaic defense DMD an mang chauta ani DMD strategy an kalpui na konga abultum tu chu kumsang ni pasari atanga sang ni sompako inkara IRGC ho tu pa Mohammed Ali Jafari ania kumsang ni sompakwa a achol khan Hossein Salami chuan athakani Saddam le Gaddafi paithak angkha Irana alathen ve aringa US telna indona tepo azirna sahle military ho tu pakhata in ngat lutuk centralized command thatlo na po azir chiang bok DMD hi alia ngai tua chwa ero anilo US Department of War Nuaya Defense Advanced Research Project Agency DARPA te ngai tua chwa aen tonani DMD chu thunei na semzai chunga sipai le intelligence peng rang te thokho ti in kan soi thei mai ome octopasian kut pariat aneya octopus thuak chu na thok thei lawin lo ompo ni se kut te hi rei tak an la che thei octopus riat na thazam nervous system hi highly decentralized ani octopus thuak supreme leader le ho tu lok te tel lo po a che thei turin octopus kut IRGC peng rang te chu buat sayan ni IRGC chief strategist ni Chin Hassan Abbasi awangin Mao Zedong a theory indona a chak lo zokin a chak zok ne thuai khera tul lo atir lama chuan lo tuar deuh po ni se indona chu pot sein mel maral thuam sum le thil dang ti het tum turani an phurna tumru na le thil dang ti buai tum tur ti chu Iran in nga na pakhat le ani Iran hian indodan pa ngai ni lo devin kong rangin amel mate abeya asymmetric warfare anti soi thui ngai lovin hei chu kan ria drone shahid 136 drone phei chu US Russia China le India point an copy ve ni hi shahid 136 si athok muang le niam chu atla omna ani hlau Iranian ho hian American Air Defense System radar le a software te hi thil thok chak cruise missile ballistic missile le fighter jet detect le ka thak na na duan an ni ti an ria
sahit chu darkar khata kilometer za somriat borvel chawa niam te a thok turin an design ta a American radar man to tak apal tlang ta fo zunia ka thak po atam naro ma se aman atloma apoilo mai anti thei mel ma riat chian poimo zia Iranian drone design akan mo missile kumsa ka zakwa somnga atanga sa ka zakwa som sari in kara Iran ral thuam leina pui berchu US ani Islamic Revolution sa ka zakwa som sari pakon nuwa Iran chuan North Korea China Russia Libya le Syria akom ngei chauta heng ram te hi an missile programa tran pui tu poimo an ni zuya Iraq nen anin do sang khat zakwa somriat atanga sang khat zakwa somriat pariat lai khan Irakin Russia siam skat missile te amang fo maya Iran chuan Iraq chan let nan missile siam chua lam aon veta Iran chuan Libya Syria le North Korea atangin Russian skat B missile alei sau sava modify baka reserve engineering te tin kumsang khazakwa somriat pariata an ballistic missile masaber sahap uan chu an peider mai an nuwa kilometer sang khat chuang kap pha sahap tu an siam le North Korean technology in kilometer sang khat zathum vel kap pha sahap thi an siam le bok sahap thi chuan gadar le imat te a hring le a Iranian ho chuan missile chi an kui chiap ta an solid fuel missile masaber chu fate 110 ani kumsang ni nulama phei chuan ramdang missile an leito manglo an siam chuak tam ta hle lei nuai tlang vera missile da na mun missile city an nei ni oma soite a om tun din muna hian Iran hian thatin ballistic missile somnga atanga zavel le drone zang hi atanga zanga vel asiam chuak thei chu tani hut missile ayen ballistic missile anga fe zok bok tun in dona po hypersonic missile thiau fata tru Khorram Shahar 4 Khyber le Setjil te amang nual to ti kan hriain karing ICBM anei om hriat ani lo nei anga thu thang le test anga anin soi hi finfiana ala lo ani cluster munition le Iranian ballistic missile tam tak chu cluster warhead bom te zok ti chuak thei manga thuaman ni bom te grenade tiat vel an pai te kilometer sari vela sanga ron chuakin kilometer riat bial vela target rang andeng thin missile pakhatin bom te bomlet som nia tanga som ni pali te an pai tang pui hei hi IDF in an tar lan dan ani Khyber missile phei ki chuan bom te som riat vel zet apai thei Iranian ballistic missile zinga bom te pai tam berani cluster warhead atanga chuak bom te hi wak kim lo a nual thin wak lovin leya anin phuma indo top nu thlengin a hla thei chu ba ka area zau taka adar thei hei wang hian convention on cluster munition CCM chuan cluster munition khapna hi kumsang hi pariata apoma kumsang hi soma manran ni in ramza som pani in anpom US Israel Russia China India le Pakistan te chuan CCM an lapom velo Iran chuan CCM a ming ziak si in tun indona hian cluster munition amang lui thobani Israel point Lebanon international law in akhap ve tho white phosphorus amang ni in Human Rights Watch HRW te chuan an puang bokani kha cluster warhead hi missile in apuak thei thil pai bom lo chuana ni in missile pumpui chu cluster munition ani thung Hormuz Strait le US dollar beina dan ang tak chuan Hormuz Strait kilometer som ni pakhat vela zawa hian azat ve kilometer som point panga vel ve ve a Iran le Oman ten thuan nei ma se achak zo Iran hian a control vek helai bora hian thliar kar nualin Hormuz po hi thliar kar pakhatani heng thliar kara te hian Iranin ral thuam rang ada trewani Hormuz che vela naval mines te kamin anin soya indo long le machine gun nen anvil bok speedboat chak tak ral thuam phurtir thei po anda trew Hormuz nai tuifin riat kam vel hi tlang le mun cheng chetak kania artillery
rocket le anti-ship missile thuruk narem chang tak ni in an thuruk po rin ani insurance company te la in long te chu an kalluya Iranin aka chiat chuan insurance cover tir an rem ti talo boka US Israel te hian Hormuz Strait bor vel hi an bei thei lutuk ma se long tam tak tang khang mek te hi Iran hian aka phre lowang ti chuan khovelin US le Israel zok an dem luai luai thei Hormuz bor hi bei chiam ani chuan tun IRA zok ma hi oil gas phurlong kaltlang thei lovin anom dai thei khovel puma oil gas awang dona lautna azualanga oil gas man akang zot zotang hei hi kharanin US Israel hi anin sumani Kirk Island po an bei vak chi lawang achan chu oil man apung vak thei expat te chuan he thliar kar oil da na le adang achiat chuan oil hi barrel khat US dollar za somnga akayan ring chuwangin mani po khan US in Kirk Island na ral thuam le thil dang ti chanual ma se oil da na ati chadu lo Iran chuan Chinese yuan na le oil phur te chau Hormuz Strait apal tlang tir don nia soite au mek US chakna thuruk pakhat US dollar a oil hral be na ani khovelin oil leinan US dollar amang na sabera hei hian US dollar demand atisanga alua alara US tan khovel au nakan ropoimo takani Firik Victory man lai Griklal Firas of Epiras chuan BC jangi somsari pakwa vela Rome aruna ne na changa ma se ne na chang tura abe na khan ati chhevek deu khermai sipai ral thuam le thil dang achan na salutuk ichuan indona asipai ral thuam sum le thil dang chan na sapak chunga ne na chang soinan Firik Victory ti an mangzuita ani entirnan Vietnam war le Iraq war Iran hi engtin tak ni ve angmo hetia kan soyawang hian US Israel hi annepin Iran achake kan ti nani lo Iranin indona survive tuma abe na soina zokani Iranin ral thuama indona US Israel angam lo zia chutang khiatania chaksa angayani zona poimo nita ero chu ral thuam sipai sumle thildang engzat lowin nge Israel le US yan ne na anchan don ti hi aniang